Hano rero muri kumwe na Ngufashe TV, televiziyo yanyu, televiziyo mukunda, televiziyo ihora ibagezaho amasomo atandukanye. Kuzimya moto ntabwo byemewe. Duhaguruke. Gatatu. Kuramo. Kuramo. Wakuyemo. Wakuyemo fitesi. Yes, mudukorere like rero. Haguruka. Hagarara. Zamura amaboko. Okay. Yes, mutubwire kandi ko telefone isetinze neza kugira ngo tumenye nimba kuko turi kumwe ni ku murongo neza. Nimba twese turi kumwe ku murongo. Hano rero ni umwanya wo kwiga moto, ariko umunyeshuri arimo kwiga icyitwa circulation. Ubu ni uburyo bwo gutwara moto wangaja amavitensi kandi uyahindura ku buryo bwiza. Hagarara. Haguruka. Hagarara. Zamura amaboko. Ku buryo uyahinduranya ku buryo bwiza. Sawa. Okay. Tugeze ku kizamini cya kabiri. Undi mwitozo wa kabiri uratondeka amabuye agera muri atanu. Shyira moto kuri stade. Shyira moto kuri stade. Wahagarare. Yego, muratwandikira rero mude comment, mude na like, mutubwira uko zimya moto. Ngwino ufata amabuye hano tondeka aho ngaho turebe. Ugiye gukora ikizamini gisa nkaho ari ikizamini gikomeye cyo kunyura mu nzitane tondeka aho ngaho. Iryo rishyiraho. Irindi imbere. Urashyiramo distance ingana na metero 2. 2 meters. Aha. Zana ryo hirya urishyireho. Hano hari irindi. Murakoze cyane kuduha like, mukomeze muduhe like. Kandi munatwandikire mutubwira nimba koko dusetinze neza. Wenda hari igihe twa turi kamera itariho neza, mutubwire nimba duhagaze neza cyangwa se iriho neza. Nimba orientation, nimba duhagaze kamera iri kugaragara ihagaze cyangwa se itambitse. Muratubwira. Abantu badukurikiye hano kuri Ngufashe TV, twiyemeje kuzatubaha live mu kwigisha amasomo, ndetse twaba tumaze iminsi tubaha amavideo atandukanye, ariko none tukeneye ko mudukorera like kugira mutwemere, mutubwire ko mwadukunze, ndetse mutwandikire muri comment. Nanjye niyemeje kubana namwe hano kuri Ngufashe TV. Waratwandikira, ni karibu kabisa.